awid si Kariko. Ay nawa, nag-overtime kami nga raw diti trabaho. Iso narabyanak, bekang bakay. Di mo ka din nabasa titiks ko keng ka? Sanak man nga ululbudan. Anya ka laki ti mo kaya bakay. Anya pa nagkita mo kanya kaya. Babae raw? Amok day ta nga style mo. Panunutan, ano anya ti kahit mo panunutan. Basta siya. Awan dar aramide ka dakis. Saan ako namangan? Siguro, nangan kayo iti babae ni January iso kasta ka. No saan ka mamate? Awagam ti bus ko Agsaludsud ka keng kwa na, sakbay nga agsuspitsa ka. Ay nawaw, agap-apa manendasarkan ma'am. Ay, tinasayaan. Umasidagak itiri daw. Tapno mangagko ti pagsarsaritaan da. Sino ti saan nga suspetsa? Kasta ti aramidon ha, Rico? At lumalpas ti saritaan. Awagam ti bus ko. No kasta. Agsuspit sa manen ni Ma'am Bekang nga ada ti babae ni sa... Ay nawaw. Ay nawaw, suspitsa. Nung may bagang agsaludsud kay ti bus ko, di mo magnagkat. Ay una yan. Amok nagtulag kayo iti boss mo. Tapnawan ta boss ko, awagam ti bus ko, nagsarita ka huwag na. Ay, una yan ni Ma'am Bekang. Saan mo't unay agwapo ni Sir, tapno agsuspit sa kasta. Ay, nawaw. Si Kapay lang ti makamo dito'y balay manang perla. Ay, uwan, Ma'am Bekang. Labab dagiti kurtina, kan sibukam dagiti sabong iti ruar. Uwan, Ma'am. Rabiin to na makaawid ak. Ay, isa din o ti papanan nyo aya, Ma'am. Mapan ko sa rungkaran ti gayam ko. Kunak, ano mapan kayo iti office ni Sir Rico? Nangag ko anagapa kayo idirabi eh. Saan ko asayangan ti oras ko para itiday talaang abanag? O sige, agpakada akon. Taybilin ko di mo liplipatan. Sakbay makikaaruba ka, aramidam pa dagiti rumbang nga aramidam dito'y balay. Ayun, Ma'am, ariglado. Anya ti aramidam dito'y balay, Mari Perla. Ay namaray, umayak laang makiinnistoryakan ka. Ay, agtugaw ka Agyaman naklaunay, Maray. Naimbag man ta pinalubusan na ka ni abong mo makikaaruba. Sigod, Maray. Okay lang kadakwada. Tinapatag kat na aramid ko ti Bilinda. Ay, amom ka di, Maray. Ti anya, Mari Perla. Sus, nagapamanandamam kan Sir idirabi eh. Ay, nawaw. Ay, dahito mo ngamin Madam Bekang agsuspit sa nga dati babae ni Sir. Saan mo't unay agwapo ni Sir? Tapno pagsuspit saan na, Maray. Anya? Pudno mo't, Maray. Sakto laang mo't ti kinagwapo ni Sir. Naibagay iti pintas ni Ma'am Bekang. Ay, agtal na ka man si Kamari Perla. Irabaraman nakpa iti kinachismosa man. Ay sus, ibagbagak lang ti pudno, Maray. Si kaki di mo, killjoy kalaunay. Hello, Lakay. Kumusta ka ditan? Masaya at latamet, Perla, bakit? Nakaawag ka man? Anya ka niti trabaho mita? Nalpasan, Lakay. Awan unay ti maaramay, taawan dasarkan Ma'am dito'y balayda. Kikaya ma, di mo unay ti ag-cellphone. Napan ka di tatap mo agtrabaho, ha? Wan, amok daytan. Kas na ko nakitay, inaramid ko amin abilin ni Ma'am, sakbay nga imawaga. Nasaya at mo nga runukas na bakit? Narigat no maikat ka man iti trabaho. Narigat agsapol, iti nasingput apos itapanawag. Ita mag-uray kastatidad mo, inalada kalat na babaw ninda. Ay, amom ka di, Lakay. Kanayon nga aga padagiti bus ko. Anya? Saan laang anam namin san anang ko, namin adu adarasun. Makakatawa akpay ano maminsan, tauray simple abanag, pagapapanda. Ay na, noan niya ti parikod da, di mo pakibiyangan. Dinapatag, kung saan da kaadang-dangran dita. Ay nawaw,
Istorya laang matkan kalakay. Sige lakay, agpakada akon. Ni seri kon samot ti si Mangpag. Inton maminsan tumanag. Bye! Ay, una yan ti tao ita panawen. Di na pa yan makalagip mo. Ay nawaw, itay pa akasta kasi kabikang. Apay ka daya. Talaga saan ang makarik na? Idiritsyong nga minin, ano anya da ita? Tapno amok taramidag. Ay, di na pa yung makalagip. Ay, nawaw. Anya da ija, aya. Nabampanugak iti trabaho. Yung kastabay lang mo, ti pasungan mo. Umuna ako na maturog. Nasapa pa may. Ay, makapaawang ganas ka man. Di ta ka man laangan. Among manang perla. Dak maawatan ti asawa. Si kanto mo nga main si Rikaw. Nalipatam a birthday ni Ma'am Ita. Ah, anya ti pitsa ita aya. February 10, sir. Yan, kayo ngagpaisaw. Birthday ni mamu ita. Ay, nalipata ngagpaisaw. Iso, mailagayam apasagid itay. Bawan pa'y regalom kan kwa na, sir. Gumatang kaklinton bigat manang. Gapu iti kinabisay. Nalipatak pa yan. Akasangay nagayam ita. Rumbang laang abumawi ka kan, ma'am. Tano saan? Talaga adakas kayo manan kan kwa na, sir. Regalok para king ka. Bekang bakal. Happy birthday. Saan ko akasapulan dagita a regalo, Rico? Gimata ka kiti paborito mo chocolate. Bakal. Itad mo laangan ka ni Manang Perla. Ay no. Nangina na gito'y bakal. Awan, bibiyang ko. Naladaw matlaangan day ta regalo. Anya. Itad mo latan ka ni Manang Perla kunakmanan. Ni bakit mas. Saan ka man nadagulit? Talaga pumudot man ang tiulok no kasta ka laang. Ah, ibatik lang dito lang saan bakit ha? Talaga aparaking katiginatan ko. Chocolate para kan ka Manang Perla. Ay nawaw, naggapuan ti chocolate, Ma'am Bekang. Regalo ni sir mo kanyak. Apay nga ron nga itid mo kanya nga ay, ma'am. Isumat lang ang naladawan day ta regalo na. Da kayo kit di mo't, ma'am. Awatom kit din. Ay agyaman aklaunay, ma'am. Panagkunam ka di Manang Perla. Ada ka di babae ni sir mo? Iti kasjay alangan ni sir, ma'am. Anya? No siyak ti salud-suda, Ma'am Bekang. Imposible nga dati babae ni sir. Si kakanayon ti mangilablaba iti uniform na. Amakan kit din no, damakit kita mga ebidensya Manang. Siyak ay awan mo't, ma'am. Bagaan nakto no, ada makita mo Ikan ka iti kwartam no, ada may pakita mga ebidensya kanyak Manang. Anya ka di man ti umay mo imarites, Mariperla. Imayak maray taikan ka iti chocolate. Kukam to'y maisa. Ay nawaw, nangalaam mat iti chocolate, Maray. Birthday gift ni Sir Ken, Ma'am Dayta. Apay nga rod nga inalam nga ay. Abangan no sa pulan ni Bekang. Ay nawaw, ni Ma'am Bekang amis mo tinangtag kadagita maray. Anya? Una, tanala daw kano ti regalo ni Sir. Kasta unay ti unget ni Ma'am. Ay na, para dahi jay lang. Ay talaga ajak maawat ang dagiti among kuno maminsan maray. Anya kalakit di matan, Mariperla. Mapan mo mat imarmaritis dagiti among mau. Kud, puno mo ti magbagak maray. Day, awan mo ti makita kasinyalis nga da babae ni Sir. Malinis mo dagiti uniform na. Manang Perla, Apay ka day, Ma'am Bekang. pakilabang man dagito Jak masango, tado ti araramida. Ay nawaw. Pantinsa mo day ta, Ma'am. Cycling day to'y Manang. O sige,
Iwashing ko inton madamdama, ma'am. Ihandwash mo latan, manang. Okay. Isupay lang ti uno na malabaan. Un, ma'am. Siyak ti makam mo. Kumusta ngay manang Perla? Ada ka din nakita mga ebidensya. Awan pa'y, ma'am. Di ka agsardeng aging nga da makita muan. No para kanyak, ma'am. Awan babae ni sir. Sigurado ka? Un, ma'am. Apay nga rod akanayon amarabyan. Malipatan na pa yun ti birthday. Gagangay na atabi si iti trabaho na, ma'am. Sa bagay mo't kiti ang... Nagrubwat ka din ni ma'am mo, manang Perla. Itay pa'y sir Rico. Nagpakada mo nga ruday. Masapak nga gaway din ton malang. Agluto ka itinaima sa masida Wan, sir. Kung gaya, pakilabam dagiti ulas kin bedsheet iti silidmikin ni ma'am mo, ha? Wan, sir. Agraman dagiti murang may. Iwasi mong tulatan. Tapno saan ka marigata manang. Wan, sir. Mala, nakaw. Sige, sir. Agan-anad kayo. Ay nawaw. Sa dino man ang tinagapwa, Mari Perla. Iti ayan ni Maribete, Mariteriang, napanak na kiinistoryakan kwa na. Si kamad lang ti amok ababaunan akasta, Mari Perla. Day, anyat kayat mo asawan, Maray. Si kalaang ti babaunan ang mahilig ang makikaaruba. Gagangay na ata nasing pamadamam kan, sir. Mayat matlaang kano no makiis-istorya ak kadagiti kaaruba. No daduma, dagiti matlaang padak ababaunon ti kais-istorya. Anyabot nga iti topic yaw. Tibus ko Mariteriang. Amom kadak. Nagpalaba ni Mambekang iti cycling kanya. Hay, sabali ti ango na mare. Saan lang nga ta? Agraman bedsheet kan ulis da kan, sir. At dati sabali anaangot ko. Na, agraman ti kakasta abanag. Mapan mo is-istoryaan iti sabali at aaw, Maray. Bakit? Addaman tinadamag ko. Anya day taan na damag mo rin kulakay. Maipapan ni manang Perla. Ay nawaw. Apay ni Manang Perla? Nang nagkaroon ni Pare Peter ti pagsarsaritaan ti babaunin ta. Yung ti babaunin da hindi na minsan. Anya ti pagsarsaritaan daya? Marmarites dahi ta Perla ti mapaspasamak dito'y balay bakit. Anya? Dahi ta ti pudno bakit. Lukas ta nga agapa ta. Istorya na iti sa balay. Agraman mo rin. Bedsheet. Kan ulis ta alablabaan na. Istorya na. Anya? Si kama gayam bekang. Agtugaw ka pa'y adaman kayat ko sa ludsodan manang tiriyang. Amok nga dati amuyo, tagayim yun ni Manang Perla, babaunan me. Ang mga no damat imarmarites na kada kayo. Ay, kwa. Ibagayo ko matipudno na. Ay, kinapudno na. Tunggal umay ni Mari Perla dito'y balay, kat ada istoryaan na bekang. Amin ang mapaspasamak iti unag ti pagtaengan niyaw, umay na istoryaan. Anya? Isu nga mo may, ano kasta nga aga pa kayo kanila kay Mau, agraman murang kada bedsheet kan ulas yaw, umay na istoryaan. Ay nawaw, ti kasta nga ugali na. Confirm, lakay. Nakasaritam ka di dananatiriyang. Bakit? Wen, agraman ti daduma ka aruba tayo. Anya ti kunada ngay. Amin ang mapaspasamak dito'y balay, kat mapanis-istoryaan da dya Manang Perla. Ay nawaw. Isu nga updated dagiti ka aruba, lakay. Kasla imposible. Ang maaramid na ti kasta bakit.
Kastamot lang ti kunak ididamo. Ngam, anya nga ita. Rimor ti dakas nga aramid ti babaunan ta. Chismosa mat gayam ti loko. Anya nga ro ti plano bakay? Papanawan tan lakay. Diyak kaya ti babaunan nakasta ti galad na. Agraman murang, ules kan bedsheet mapanais istoryaan. Una, di awanan ti katulong ta bakay. Uray awanan, no kas dyan matlang nga chismosa. Amin amangag na, istoryaan na iti sabali. San mat gayam ang mapagtalkan day dyan at tao, lakay? Oh, sweldom itaabulan manang perla. Ay nawaw, nasapa pa'y mo't mambekang 21 pa'y laang mo ita. Awate mon, taitamat laang, ikatan kan akas babaunan mi. Mabalin mon ti agimpake. Ha? Nay, apay ngay ma'am. Diyak maguston tikas dyan nga inararamid mo, manang. Awan mo't ti amo kadakas ngay naramid ko, ma'am. Sa anak mo't ngagtatakaw. Wan, saan ka nga agtatakaw? Ngam ibabain na kami mat kanisar mo kadagiti ka aruba miya mismo. Ay, pangaasiyo, ma'am. Di na ko maikatun. Awan ti amok apapanak. Pasensya kan. Ngam diyak kasapulan ti chismosa katulong manang. Aging paki ka. Ta itulod na kanisar mo ije terminal itamat laang. Ay nawaw, di mo mo't imbagbag ang agawid kagayam ita, perla bakit? Kasanaw kat inikat nakmat day abekang. Anya, Kas makita mo't lakay. Inyawid ko amin nagamit ka. Saan ka di pa'y analawag day taken ka, naputlaw na kami ti ulom. Agsalsalud-sud lang mo't na tao. Apay api na panaw na kangay. Ay, jak mo iti day babae, lakay. Jak maawatan ti ugali na. Asino mati kinasaritam iti cellphone maulito lakay. Tibos mo Apay ka no. sinaludsod na no simbang putkan. Si kaki di mo bakit isumik lagaya mo inikat na katibos mo. Ay nawaw. Anya man na ang tiinistorya day taabi kang kun ka. Asino nga minti lang ibaga, amapan mo imarmarites, dagiti amo mo bakay? No dati sa anda apag kinaawatan kinilakay na, di ka man nakibiyang? Agraman ulangs, murang kan bidsit da, mapan mo ka no imarmarites asabalik ti angot na. Anya. Awan na ito. Dayta akinachismusam ti makagabaw, no apay akanayon ka amaikat iti trabahong bakay. Mano atawinay nakastamlatan. Di ka pa'y maagnakam. Asino nga min ti mayat amang sweldo iti kasta babaunin ngay. No di da kaya ti maistorya. Di agsingsingput da. Ay nawaw. Panagkunam ka de. Kit nasaya at amapan mo istoryaan iti sabali ti personal abiyag dagiti among mo. Basta. Awan ano kasta ka? Ura aya trabaho ti aplayam no kasta ti ugalim. Awan la amok bakit? Ha? Iso pa nga asem, tagbalbaliw kan bakit? Bakit kan? Irespetom ti personal abiyag dagiti among mo. Manumutan ti tawan mo. Agkukurtret akong kuril mo pa yan. Na. Iso sumardin ka man. Amom ti husto ken saan? Bakit? Ay, nawaw! Saan anasaya at amapan mo ichis-chismis ti padam a tao? Personal abiyag da ket di mo pakibyangan. Respeto ti kasapulan tapno agtalinaed ti pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, rumwara. Sa dino ti papanambakay, Mapanak makikaaruba. ay nawaw. Sa paam ti agawid amang ano agmalmalam kan tumanin ija tersina ni Nana Bireng, dahi tanto lamanan agchis-chismis ti kuko nyo ijay. Ay nawaw, jak pa ila nakapampanaw. Ngam ti panagawid ko man adagos ng ti bagbagam Tomas. Wen amang ano di mon tumanin mapanunot ti agawid adagos, Andrea. Wen ka di, agawid ak adagos. Danag mun aya Tomas. Kas kamula tay maaw-awananon iti asawa. Mala, mapana ko. Tigbigat ngam dagita manen manok mo tap aprusam Tomas. Ay, kat siyempre mo ta. Apay di mo amo, ngagbalinto akwarta na gito'y bakay. Ay nawaw, kaanon to pa'y nga Tomas. Kaano dakkelan ti gastos ko kadagita manok. Kanayo nakagumatang iti mais ken vitamins da. Ngam aging gaita, awan pa'y nagsubli a kwarta. Di ka reklamo, bakit? Tanong mga bakto na gito'y. Si kantumot lang ti adda amay ranod. Ay kaing kangarodan ipalot Pustaam iti dakkel. Iti kasta, dakkel mo ti abakaw. Makauray ka kade. Saan pa yung mabali na may palut na gito'y? Masapo lang matrain da pa'y. Iti kasta. Sure ball to, ti panangabak da. Awan lat ang mukon, Tomas. Ingka kitag trabahong. Sigurado nga damayawat mo kanyak asweldom. Ngam ti agaywan ka iti manok nga awan met kasiguraduan na. Maabak kanto pa ilang. Nakarkaron. Ay nawaw, kasangsangpet mo nga rumwar ka manan, Andrea. Wan, imayak la na nga la iti kwarta pagpuna. Ay nawaw, pagpuunan ko nang bakit? Wan nga rod, apay aya adagulit ka, Tomas. Ay nawaw, papanam ngamin manan aya. Di ka katagluto ko matanay, maluman. Di ka na tagari, tamapanak agiskwela. Ay nawaw, Aglisi ka itidalan ko, Tomas. Di nakmalmalasan na ha? Aglisi ka kunak. Tani, urayan da kung dagiti cardmate ko. Si kanton ti agluto iti pangrabyanta. Ay nawaw, Siguradum lang nga addanton na luto inton makawidak. Iti kasta, daytan to lamanganan ti aramidak. Nawatam. ha? Nawatam kunak. Kwa? Awan bakit? Awan, matungpal tibilin mo, boss, amo. Kumusta nga ay nagiti manok mo, Baraok? Ada ka din mabalay na may laban? Andan atata. Adaya amuyaw, pangilabanan tayo. Ada, Baraok. Ado. Ay nawaw, sa dino nga tata, kan kaanaw, inton Domingo. Aguray ka, Tomas. Masiguradom ka day, train mo't lang iti ustaw na itamanok mo. Wan tata, sigurado. Sure hit day to yan. Kit, very good ang around. Tapno sana masayang ti ipustak Baraok. Sana masayang tata 101%. Ay nawaw, talaga ang nakasigurado ka na, Tomas. Ay kat siyempre matatata. Awan mintes, sigurado ang mga bakta.
Agdubli ti kwartam ko naklangarudan, Tata Pedro. Sige. Masapan to nga raw dinton Domingo. Dagasin kanton dito'y balayaw. Ariklado, Tata. Di uray pumarbangon tapay. Oh, taya manan. Tayam dita, Andrea. Wala na, adto'y titayak. Sika ngay Malisa, agtaya ka matin ah. Wan ka di nana. O ato'y matitayak. Mala, iwaras mo nga ruden at ibaraha na, nakabaybayag ka mo. Wan nga rod agawa am kit di na biring. Word, makauray kayo ka eh. Tadyak pa'y nasuksok ka na sayat. Ay na, husto day tan nana, iwaras mo Ay kiday. nawunay, hiwaras kaon. Oops! Sige, panatam! Oops! Sige! Tiram kita! May sabay! Ayos! Ay na, wow! Nagpigsamot nga agpaiso ti Manok Mong Tomas! Mga baktan sa ngagpaisaw Tagtagari, Tata! Abangan no masuron na iti kaabay ta apimbus na iti may sa amanok no mangyog na ti ibagbagam. Wala niya. Daydayan, sinugod naman ang ti kalaban na. Ups! Sige! Yun, may salangan! Sige, tiraam! Yun! Nangabaktan, Tata! Nangabaktan! Ay nawaw, nagadumat ti kwartam lakay, nangalaam ngay iti dayta. Nangabak ti manok ko bakit? Napanmiin dayo itay kan Tata Pedro. Ay nawaw, kat manungay ti inabak yaw. Dakil mo't abakit. Nagbingayan min kan Tata Pedro. Sa bali pa iti nangabakan na iti pustana. Ay nawaw, nan, mangtad ka man nga rod. Ato'y bakit ni? Ha? Day kailangan, kurang nagadupay laang day tagam-gam-gamam. Ikang kan tumanen inton maibos. Idulin ko na ito, tapno addan tumat dukdukutin ta inton maibos anta. Nayunam nga rod tapno masukatan mo't dagiti ingat-gatang ko iti mais ken bitamina dagita amano. Ay nawaw, pakuragan pa lang ayatintad ko. Gusto mo tin tapno adamot idulin ko. Kwarta tamot lang na ito'y. Idulin ko laang. Kurang nga rod. Nan, nayunam pa'y iti 2,000. Ay nawaw. Ay, Jaske, agmalmalasaksa. Itayak pa'y amaababak. Diyak mo lamang abakang. Agpada ta amaray. Naibusan ti punak. Ngamjak mo lamang abakan. Ay nawaw, talaga akasta ti sugal. Adda oras ti panangabak, addamet oras ti panakaabak. Ala, iwaras mo nga rodon ti barahana na. Ay kaagtaya kayo pa'y Taya! Daytoyen ti tayak nana. Adto'y matitayak. Ala, iwaras mo ti barahana na biring. Okay. Manang Andrea, agtaya ka kaday. Yahoo! Manang Andrea! Anya ti labas idirabi Rowena? 12:18 manang. Ay, nawaw. Pungkit manan ti numero. Husto kat ti ko nakarumar ti 12. No apay mo't at 13 pay laang ti impares ko Ay, sayang. Ay kat agtaya ka manan amanang. Barang mangabak kan. Nan, kita man tabukatil mo, Rowena. Adto'y manang. Ribisaremon. Ano ba si Grabe, Rowena? 12:18 manong. Agtayakan, tapno mangabak tayo. Agtaya ka mat, lakay. Uwan man, Anyang iti numero. kursunada ka ti 14. Tayak man ti 14:28. Isurat mo iti papel mo. Okay, 14:28. Oh, aday ta, naisurat kun manong. Manungay ti itayam. 500 pesos. 500 pesos. Okay. Sika ngay manang Andrea.
Daytoy mati numero, Rowena. 5, 24, 13, 29, 14, 23. Apay nga di mo pinasurutan ti numerok bakit? Pasurutam atap no mga bakta adwa. Ay, jak mat kursunada ti 28. Sige, pasurutak man ngagpaisaw. Inayon mo pa'y nga rod ti 14.28, Rowena. Tayaak man iti 300 pesos. Ariglado manang Andrea. Sapay ko mata mga bak tayo inton madamdama. Ay, wala. Pangabakan da kami tanay. Dakkulan tinay tayamay. Ay, nawaw. Nagdakkel ti pangabak ta iti wedding lakay. Wan nga ron bakit? Ano? Sa balya talaga no, agsuswerte ka niya. Nagado ti dumawdawat iti balataw. Wan nga ron. Iso nga ipampaminsantan. Ti anya lakay. Ti ag-blowout Ha? No ngamin kwarta ti itid ta. Malugi ta mutten Iso nga agparti talangan. Tasata iyayab ka iti kalugaran tayo. Total, adumot ti tarakan ta ababoy. Kayat mo asawan. Agpas kanta. Pakananta dagiti tao. Kasjay. Wain ba kayo? Ay, nawaw. Abak mo mutten ate agkapitan no kasta. Ha? Ay ka una. Nasaysayatan ti kastaan na panunod ko. Ngam ti kam amin inday ti kwarta. Pakanon kan painuman talangan ita bakit? Ay, katsi ka nga rod, alakay. Ay, awan lata. Naabak akmanan. Agpada ta amaray. Agmalmalasak ita. Madinsakit dito nagpwistuak ita. Ay kalalaingan nyo ngamin ati mangipataray iti barahayaw. Tapno di kay maabak. Di kay tinag at tinag. Agsasaur kan samit na nabireng. Sasauran da kamin samit. Apay ngay asika akanayon ti mga baba. Winner da. Ay nawaw. Jak ugali ti agsaor. Babalasan ko. Talaga siguro nga oras mat at ipanangabak ko ita. Unay kayo laki din aya. No agsasaurak di awan ko man ti mayat na makiayayam kanyak. Sige nga raw, tuloy tay ayam. Oops. Ay day da. Maudin day ti ataya. No maabak ak pailaang. No bigat tumanang. Taning, rabi magaya mo. Panagaapunan. Uray siyak, maudin day toy. Sa bagay, uray siyak, makaturturog ak metan. Kanabanogan ti ubat ko ang nakatugaw. Nasakit pa yan ti sikat ka. Kayat nan ti mayon nat. Mala, agawa am nga rod na iwaras ti barahana na. Matagdakan kami nga agururay. Ay, Mawunan. Ulit-ulit mo't asok-suksukan. Iwaras mo kay Ding. Umayan. Ay. Dino ngay nga tatin ang idulinan ni Tomas iti kwarta. Awan mo't dito'y cabinet nga ayan dagiti badbado me. Awan mo't iti drawer. Nagluon. Nangiduldulinan na ngay nga ta. Amukon. Ang mga no iti ayan ti pandag ti kamamiti nangidulinan na. Oops! Kunakon kat. Daytoy ti wallet pangikabilan na. Mangkisayak iti pagsugal ko. Loko day di ato mas Ti ko na siguro. Jak mabirukan tinangidulinan na. Ay, agmalmalas tansa, tatapid raw. Wanya raw, Tomas. Nagsasarunumot tan ti panakaabak ta. Wanya raw, nagdakkelan ti naipustata. Parikot ko ita no kasanok amasubot ti naglakwak ka nang iti dingwin ka o.
Kunak no mga baktan nga maawan met lata. Mangila ko aksamet karag iti baboy atarakan me. Wano tayo nuang kulangan. Tapno dakdakkel ti paglakwak. Parang makasubot tamutan iti sumaruno apa nang ipalot ta iti manok ko, tata. Ay kat, adlakan ka, Tomas. Tulungan na karot ang mangila ko, tata. Sana balay, ta ikan ka iti porsyentong. Ay nawaw. Laita ka iti kay-kayat ko kening ka, Tomas. Sige, tulungan ka mangidispose iti nuang ken baboy mo. Agyaman na, tata. Alag pa lang ti kwartang indulin ko iti pandag ti kamami kan ni Andrea. Dahito pa lang ti pustak. Kabayatan asaan mi pa'y analako kan ni Tata Pedro ti baboy kanuang ko. Tsak pa'y naibaga kan ni Andrea amang ilako ak. Ibagag to inton adan mabirukan mi ang bayar. Apay nga? 2,000 lang matan tinabatay. Katno 20 mil na ito. Ay. Naglokon na diyang Andrea. Naglaingan na ng birok iti nang itulinak. Kung nagmanlangan na daindulin ka. Awan mat gayam. Ta ininot na mat ngayon nalala. Ay. Naglokon na diyang babae. Paiman. Oy, Andrea, sa dino tinang ipanamit ti kwartang indulin ka iti pandag ti kamata, ha? Ha? Ay, kuhala kay. Di mo ibaga ang insugal mo amin ti 20 mil? Hoy, Tomas, basit lang ti maisugsugal ko, kumpara iti ipuspustam iti palutanan niya. Adayo adakdakkel ti abak mo ijay. Ay nawaw, tada palaganas masumungpat. Idyam nga minon ti makisugsugal. Kanayon kamot lang na maabak. Sayang lang ti kwarta. Ay nawaw, kuturay si kamot ijamot ti makipalpalot. Imbag kanyak taadda pangalalag iti isugal ka Si kangay, taktakawam mo't ti kwartak. Oho, ipaabak mo lang. Di nasaysaya atin asyak ti mang ipaabak. Ay nawaw, no diyo pala isardang ti panagsugsugal yo iti tersena ni Nana Biring, i-report kayo karag iti pulis. Oh, di i-report mo. Apay ti ko na mabuti nga. I-report mo tasi kamo lang ti may babaeng, Tomas. Ila ko kon di may sa anuang kan do ababoy ta bakit? Ay nawaw, anuam ti paglakwam kadagi dyan, Tomas. Dakkel agatad day taan no mailakom. Kat gastusin ta adi ti balay. Naibusmat nga minan ti ornong ta, tainsugal mo may. Ay nawaw, di mo man ipabasol amin kanyak. Tauray si ka, agsugsugal ka mag. Ala, wanan. Basta ilakok ti kunak anuang kan baboy. Ala, makaamu ka lakay. Basta ikanak to iti mapaglakwam Di mo Wow. sulsulwag. Uwan ko na nga roden. Danag mo. Ibingayan ka nga ibingayan. Bakit? Agtaya kayo pa'y kanyak, sakbay nga irugiyo ti agay-ayam. Ay, anya, ay, ati, labas ay di rabe, ruina. 1-4 na. Ay, salit kit di dayta awiting. May samot. Jak mga abak dita. Puro pungkit. Ay, kat, saan mo pa'y siguro agasat ama ng Lisa? Agtaya ka itan barang mga bakkan. 23 man, Rowena. Oh, at iti tayak. Sanga gasot lang. Okay, just 23. Aday ta, naisurat kon manang Andrea. Bingo pa'y lang, ti ay ayaman tayo ita. Intun malamtaon ti baraha. Ay katuon anana. Mabalin latamot. Sige, agbinggo tayo pa'y laang nga rod. Ha? Anya day jay? Ay nawaw, adan samot pulis. Ay, ana. Agarodok kayo nga umunag. Kartangan yaw, aglamang kayaw, tada pulis. Ada ka no pulis. Aglamang tayaw. Ay, aglamang tayo na kartingan nyo. Ay, kiawanan ba in atumas?
pinaypaysunan samot din tinagipulong kadagiti pulis. Anya ti taltalami ti Ma'am Dita Andrea. Akarkararag ka kaday. Ha? Ay, kwa, uwan mare, ikarkararag ko, asapay ko mata saan da tayo ang makita. Ay, just kikit de. Siguro dinaawat mi atex. Ada ka nagsusugal ni Petersin na yun na nabing. Puno ka di? Ay, awan mal, sir. Kas makita yo ba? Nalinis mo ti sango ti Tersena. Awan mo makita yo nga ang sugsugal. Tamang ano pinaglamang nyo lang idana na. Ay, nawaw. Ay, Awan, sus. sir. Uray birukin nyo ay da. Awan at talaga. Promise. Okay nga ron. Tamang ano rong info lang tinawat mi. No, bilang tanda-matamag yung agsusugal nito i-report yung kumadagos wan. Awan, sir. Sige nga ron na, mapan kami. Ay, so. Sige, sir. Agan-anad kayo. Ha? Pimanaw da ka din? Shh! Di ka na tagaray. Urayan tayo ang makaadayuda sa tayo rumwar. Rumwar kayo ditan. Awan dan. Ay, agyaman na kunaklakit din no umunag da itay. Ay, awan nga ron Ay, napirmi nervyos ko da kayo. Ay, uray siyak. Asino nga tamat ti awanan bain anang iteks kadagita apulis. Ay na, huwag nga ron Mabwakla ang nuasinaw talaga pagsasawa. Hello, Tomas. Apay, sa dino ti ayan mo alubong, itay ka payla ang ngururayan. Di ka mula sumangputang. Hello, Bakay. Tulungan na ko ba pang-aasin? Apay, aya, sa dino nga mintayan mo. Bakay, na-hold up. Hinold up na tinaglakwa kitinuang kan baboy ta. Wan bakay, nagaduda ng harang kanya. Awanin bakay, intaray ng tinasurong 80,000 ang kwartata. Sa dino ang banda tinaka-hold up am lakay. Ibagam ano sa dino, tayawag ko kada kapitan. Itikas na, umay daadagos di tayan mo. Animal ka! Aray ko bakit? Hindi kang sipago na nagsakit. Ulpud ka alaklakayan. Kunam hold up ka. Ngam gayam, impaabak mo iti sugal, tinaglakwam itinuang kan baboy. Nagsakit. Bakit? Talaga nga in-report na kami pa ikadagiti pulis. Imbaglangan tasaan da kami anatiliwan. Awanan ka iti baeng! Ay, husto mo na bakit? Nagsakit, di pagay pingping ka, ka po iti parang sipsipat kan, parang sipsipa ako mo kanya. Dahil natirumbangkan ka, mangibabain ka. Na-hold up nga. Na-hold up tarupam. Ha? Nakababaing paikit din ka da kapitan. Napanak pa'y nagpakpakasi at tulungan da kadagos. Gayam, agul-ulbud ka la. Anay ka! Anay, ito yung Anay ko! Abi, nagsipat ka nga ito, Mas! Apay, tikunam! Sika lang tiyang muna tagsipat! Naglablabas kan! Ay, nawaw! Di mo'y pabasol amin kanya ka! Tauri si ka, agsugsugal ka mat! No saan ka kumang agsugsugal? Sa anak kumamat na mapan makipalpalaut! No agyan ka lang kumadit yung palay, di awan kumatikas di aparekaut! Ha? No kaya't mong agbalin anasaya at ti pamilya ta, idjamon tagsugal takas takmat! Naawatam! Ay, nawaw! Iti kaanuman, awan tinasayaat nga itdan ti sugal. Suruan nakapekit ding agulbud ken agtakaw. Idyan nga ro ti sugal kat ipamaysa ti agtrabaho. Tapno ti biag kat agprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Sakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nimbaga malam mo, Imelda. Anya manenter aramidem dito'y balay si Katomi. Manaktak ka mo. Ay, sabong para keng ka. Ay nawaw, saan ka di nga imbagakan ka adi ka umay dito'y balay, ha? Sa kanaklat na mapukawan iti namnama, Imelda. Amok adum tingtum lang taldaw nga ayaton nak. Itapay laang, awanan tinamnamam kanyak, Tommy. Amok ka sa anak abaknang. Sa anak mo't lang agwapo. Ngam kabailang ka biyagan, Imelda. Ulitak manan, saan asika ti lalaki akayat ko? Umo na iti amin, napintasak, kitsika, nalaad ka. Ha? Saan may bagay ti pintas ko iti kasta lang aman niya? Ha? Nasingpet ka lang mo. Apay matakas jay ti panagsasaom ka nito, may Imelda anak ko. Kat, pudno mo nanang, nalaad day ta Tommy. Saan may bagay iti kinapintas ko? Ay nawaw, no di ka kaagraraman. Gwapo man ni Tumi ah. Ah? Kasjay ti gwapo? Dakkel ti matana. Kasjay pa iti bibig na. Asino mo't nga iti saan amadismaya iti kasjay alangana nanang. Uray kas jay tilangan ni Tumay, nasingpalat tamad, responsable pa'y. Ulitek manin ananang, jak kayat ti makiasawa iti laad. Kaasim to adag iti agbalin ng anak ko nulaad ti amada. Ay, saan ka ama kaasawa no kastalaang anak ko? Ay nananang, addan to ka di. Addan to ti maamamok agwapo. Saan laeng nga ita? Ngam amok nga addan to. Awan lat ibagam no di gwapo. Praktikal laeng da tao nanang. Saan a kinapraktikal ti kasta? Masaktan tirik na ti padam at taaw iti kasta pa nagsasaom. No saan mo akayat nito umay? Ay kaibagam anasaya at saan masapol nga uyawam ti itsura na? Nagkapwam man ang tumay. Di mo ibaga nga iti ayan ni Milda. Gusto kayo, nanang. Apay adi mo sardengan day ta babaay. Kat kanayon na nga ibaga analaad ka. Ay sos no siya klaang. Saan mo't unay anapintas day ta nga Imilda kay. Nakaoy-oyaw pay. Agbiro ka langan iti sa balay anak ka. Di mo sayangan ti oras mo iti kasta klase ti babaay. Ni Imelda tayo ayatek. Jak mo't kayat day ta nga Imilda para kun ka. Umo na iti amay, nakauy-uyaw. Kunamlan asino, mata perfectaw. Ay, agraraman pa'y nudaduma. Agpada kami lang, mat along paktiagong na. Ni nanang may. Kahit pudnumag, numakauyaw day ta babae. Kunamlan asino akapipintasan mo. Ha? Jak kaya tikas tamanugang tumay, pang-aasay. Pudno ka di tinadamag ko, Imeldading ko. Anya maninday ta nadamag mo, manang. Napan ka no ni Tommy, iti ayan niyo. Ay nawang, di mo man dakdakamaten tinaganday ta at tao kanyak manang. Gwapo mat ni Tommy Bagay kayo, ading ko. Ay, pakpakawan! Kas JT gwapo, kita man ti matana, nagdakkel, agraman bibig na. Ay no, bangking pa'y tilapayag na, ha? Kas JT gwapo kan ka. Uyawam mat amin ang ading ko. Pudno mat manang. Naglaad ni Tommy, saan ang may bagay iti kinapintas ko. Agraraman ka mat.
Di ka man agsaw iti kasta. Tauray si ka, kat saan ka mata perfecto? Napintasak, manang. Napintasak launay para kenkwana. Kat no agpada, ta boneless ti agong naading ka. Oray lugpak ti agong ko, bagbagay ko. Nito mi ngay, saanon ama repair ti kasjay apa naggrup-ro pa, manang. Anya? Kumusta mo ni Tommy, Nana Olivia? Manong aldawon, asaan ama kaisa, Mirna. Nasaktan siguro, iti pa nagsasautigayam ko kenkwana, Nana. Kanayon ngamin abagaan ni Imelda iti laad, basang. Ay, day tamat ti jak kayat itigayam ko, Nana. May samot nga agraraman. Oray la masaktan ni Tommy nga anak kaw kadagiti ibalbalikas na. Saan akas kenkwa na ti manugang nga ar-ara paapag para iti anak kaw, Mirna. Di kay madanaga, Nana Olivia. Makasarak to ka, di ni Tommy iti babae amang ipatagkan ko, na. Anyat amo tayo ngay. Amang ano na pimpintas pa, ingam tigayam ko, Nana. Kastamot lang ti kararag kaw, basang. Maasyanak una yun ang makakitkita iti kasjay akasasaad na. Pinaay lang aruden ni Imelda. Inuyaw na pay. At dati ibagakan ka manang Mirna. Anya manan ti ibagam, Imelda ading ko. At dati na amok agwapo iti Facebook. Ha? Gwapo si ka. Kita tiladawan na. Ay, unay kan. Gwapo man, anti sang ka ibagam. Basta ti chat na kanyak. Nag-sweet si ka. Napintasak pa'y ka, no? Kunak tumat kan ka, manang. Nakitam ka din day ta, iti personal. Saan pa'y? Ngam kita ti picture na. Madlaw agwapo, Ibagak to kan kwa na tao may pumasyar dito lugar tayo. Kaano lang, hindi nagamam mo kayo? Ay na, kas na talaga ni Ayat, manang. Gapota gwapo, in love kan adagos kan kwa na. Ay na, wow! Hello, Philip. Pasensya kan no saan ko asinong batan ti awag mo itay. Adda nga minti naramid ko. Okay lang yung kanyak, Imelda. Mawatak, bet. Agyaman ako na, Philip. Ay, gayam. Nakapag-desisyon ka din? Kaano pumasyar ka dito lugar mi? Intun sumalo no abulan siguro. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno maamamuda ka kininanang. Ay na, nagwapo ka talaga, Philip. Uli si kamit, Imelda. Kaskala Diyosa, napudaw ka pa Maragsakan aklaunay iti da ita nga imbagam, Philip. I love you. Andiyan te kunam. Ay kwa. Ay sige, agpakada akon. Ado pa'y tinasken nga aramida. Asti daw jay lalaki a kinasaritam iti cellphone mo itay si ka, Imelda. Ni Philip dayjay, nanang. Asino a Philip? Asino kumapay ngay? Ti agbalin a manugang niyo Ay nawaw. Saan ko pa'y nakita iti personal nga manugang matan ti bagbagam? Isunto ti papanan na nanang. Kaano laang idinaamamok ni Philip. Ngam ni agayatak matan kan kwa na nanang. Jak amukan ka, Imelda. Gapotag gwapaw. Oray saan mo pa'y nakita iti personal? Bagam nga ayatan. Anyati ko na may anak ka. Agtrabaho kay Jay Bagya. Hoy, nana. May titrabaho nga guruuray kanyak ijay. Sigurado ka kaday iti dayt a desisyon mo, anak ka. Hoy, nana. Tapno maliklikak mo lang ni Imelda. Kasta, di mo sayangan ti oras mo kankwana. Nagado a babae dita. Isungurod Si kantumo lang ti nakakaasay no isaw ti maasawam. Uy nga rod, nana.
Pilyong tay babae ang mga akseptar ka, anak kao. Agtrabaho ka kanumat ije bagyo, Tommy. Pudno ka de? Wen manang Mirna. Mayat tayo ura at trabaho kanya ija. Ay, congrats no kasta, Tommy. Say-saya atom ti trabaho mi Jaiwan. Thank you, manang. Kita, agbabawin to ni Imelda no kwa. Awanan ti bibiyang ko kini Imelda, manang. Husto ni nanang. Saan nga iso ti babaya para kanya? Ay, Wan, malagip ko. Ada ka chat na ita. Gwapo ka no. Diyak mo Diyak pa'y mat nakita iti personal. May nasayatan o damot tin na amuna, gwapo mana. Hindi pa sang kay baga na ang gwapo ti kaya na masawa. Ay, parang saan dalok ko. Anya kami nanti umay mo sa ludsudan, Tommy. Kasarita ko mananggal mana. Ta itulod na kay sentro yung bigat. Mala. Agtugaw ka pa'y. Ta itimplaan ka iti kapim. Pangururayang matan ka ni tatang. Napanalaang inwayway tinuang na. Jack mo tin makikita ni Tommy, manang Mirna. Ay, talaga di mo makita. Tanda ni Jabagyo. Ay Namiss mo ka, day. ay nawaw. Sana, adan ti Philip ko niya. Dayta, mahilig ka iti gwapo. Di mo pa ila nakita iti personal. Agkita kaming agpasyar dito lugar tayo. Kaano nga, Rod? No saanan abisi. Kita lang amangan mat no pastime da kalaang da lalaki. Imposible ang mapasamak tikas na. Itikas to'y akinapintas ko. Na overconfident ka man ako nako, nading ko. Ay na, manang Mirna. Kasjay aro pati maibagay iti kinapintas ko. Ay nawaw, kasta ti mindset ti agraraman, ading ko. Agpasentro ak nanang, mapanak gumatang iti pangkusina ken kurtina. Ay nawaw, ano am ti kurtina, anak ko? Nasken ama sukatan ti kurtina nanang, tapno saan ama turn off ni Philip no umay agpasyar. Ay siya, kung ti padandanagan iti kastangar aramidam, anak ko. Anya lang unay ti pagdanagam nanang. Nuwapay mat nga ihawid mo adagos day ta, Philip. Awan matidakas na nanang, tapno maam-am mo yung matlaang Kasanaw no criminal gayam day ta. Over ka mat nanang, kriminal adagosan. Anyat amo tayo ngay. Ay na, overacting ka lang nanang. Nasaya at ataon ni Philip ko anya. Itaman pa ya saan nga imay ni Imelda dito'y ayan ko na Rosita. When nagpasentro, gumatang kano iti pangkusina may ken kurtina. Tapno saan nakababain iti dayjay Philip. Gaputa gwapo. Ay, jakman ammo iti dayjay tao, Mirna. Sa bali mo ti ugali na. Kaano lang idinagam mo danana. Dayta nga rudmat ti kunak. Ngam ipilit na ti kayat na. Bareng no saan to ang masaktan, nana. Ay, awad lat ammo kon, Mirna. Agdis-desisyon mga is-isaw. Mga no daytan to kiti pa kay sagmakan na. No para kanyak, may mayatan anito may ti agbalin a nobyo na. At least, responsable. Saan mat ngamin ang mabalin nga ipilit tayo, Nana Rosita? Ay, wun gayam. Speaking of Tommy, ada ni Tommy ijay bagyo ita, Nana. Ijay ti pagtrabahuan na. Talaga nagasat mo piman no trabaho ti pagsasaritaan. Ay, naku nampay, Nana Rosita. Imelda! Wan, siyak day to'y Philip. Hey, assist. Nga nisang ka mailasin. Si kakit di mo. Oh, apayakas tati pa ng kitam kanya, Philip. Ay, kwa, Imelda. Ito. Napintasak ka di mo tlaang. Uwewin mo. Oray si ka, gwapo ka mo. Adayo ka di pa iti balayo.
Ay, uwan. Naskan nga ag-tricycle ta. Ituloy tanton tag sarita iyabalay. Sigurado ang nakaluton ni nanang iti pangaldawan tayo. Adda madlaw ko iti dayta Philip, anak ko. Nagado ang madmadlaw mo nanang. Madlaw ko, asan na komportable dito'y balay. Kasanumit an ay bagam tikas na nanang. Di ka man aging didiam mo, anak ko. Imposible, adi mo makita ti makit-kita. Makiistorya kayo ngamin kankwa na nanang. Mapilpilitan lang sama. Panunod yun lang ang dayta nanang. Amok nga damot panagayat ni Philip kanya. Umay ka din no sa anak nga iayatan. Pasensya ka ni Imelda, ngayon naskan nga gawin ako. Ay nawaw. Awan pa iti may sangal daw mo dito balay, Philip. Imbawa gamin ti boss ko. Iso anas ka nga agsubliak ta, ano tagul ulat, trabaho ka niya. Di ko nam kanya kat nakalive ka. Pasensya ka na talaga, ngayon jak maanusan takas to'y. Adda ka diti parikot. Diletsyon ka ni Imelda. Sana kasakyan ka ti type O. Ay nawaw. Ay, asis. Anya ti ko nam, Philip. Ulitin man. Jak amo akas tagam ti lang kami ti personal. Dakkel ti nagdumaan nyo iti Imelda anam amo kiti Facebook. Ay nawaw. Anyat kayat mo asawan. Laada. Saan, met? Saan kami nakasta ti lang ang kalagiti ladawan nga insen mo kanyak? Kan kalagiti video call ta. Apay, ti ko nam kadikat gwapo ka. Na- Kita amat at bibig mo. Nalawala unay. Naa, at least, natangos ti agong konya. Sa lakas kang ka nga lugpak. Na, anyat sang sagitam si ka Imelda. Nasaktan ang itikas diya pa ng sasaw ni Philip, nanang. Ita, amo mo, direk na ti mauyaw. Gaputalog pak ti agong ko. Kas jay matan ti bagana. Kat uray si kamat, inuyaw mo ti bibig na. Pudnumat, nanang. Kasta ti ugalay. Iso adi ka agsangit-sangit dita. Nagsakit tirik nanang. Nasakit at talaga ti mabagaan alugpak. Gamsaan ko ang mababalaw ni Philip. Ngamen, awan nagdumaan yaw. At para kayo laang na uyaw. Nagbalatak matlaang kan ka tinaramid mo kanito umiiday. Nagawid matadagos ni Philip, Imelda ading ko. Tikunam kanya kat 3 days ti bakasyon na dito'y lugar tayo. Hay, awan ti bibiyang ko kankwa naman ang merna. Iso apang maasim, tadi mo dakdakamaten tinagan na kanya. Ay nawaw. Adda ka din napasama, kasaan ko nga mo? Nagturad amang ibaga alog paktiagong ko. Anya? Parikot ko ayan nulog paktiagong ko. Saan ba't nga issue? Nulugpak ti agong mo. Ada siguro na ibaga, madi namat na gustuan, iso malas. Ti baga nakit di. Talagang ugali na ti aguyaw itipada na at tao. Nougali na ti aguyaw. Awan tinagdumaan niyo ang ading ko. Saan ka din nga inuyaw mo mat ni Tommy, di agdat-daton pa'y laang kan ka. Kumusta ka manang Mirna? Long time no see. Pasarabok para kang ka, manang. Ay, thank you 8 abulan sipod na odi ang nagkita ta Tommy ading ko. Huwag nga rod, manang. Ada nakita ka babaya ka dua medical man Nobyam siguro day dyan niya. Huwag, manang. Clara, tinagan na. Nakapimpintas si ka. Nagtangos pa iti agong na. Kastamo lang ti kunan ni nanang, iti nakita na, manang. No inpilit mo siguro ti bagim ka ni Imelda. Amangan no saan mo anaam mo dahi ta ading ko. Ay, wen. Kumusta mo tin ni Imelda, manang? Ay, aging gaita single lata. Nagbalatagkan kwa na dagiti dakas nga inaramid na. Ada ka no magayam las to deja Philip. Nauyaw matlaang akas ka ni Imelda.
Makitam ka, day tinobya ni Tommy, Imelda anak ka. Di man ipalagip day ta kanyak nanang. Apay, agbabawi kan? Adayo ang napimpintas tinobya na, ngam itisi ka anak ka. Natangos pa tiagong na. Ay nawaw, anya ko maita. Makitam day ta. Jay tao nga inuyaw mo iday. Isaw tinagasat ita. Isu ti swerte ti love life na. Wala nanang, siya kun ti malas. Uray ibagak ang nagbabawi ang saan matan ang maisubli. Urayan niya pa'y apa nagbabawi ti marikrik na mita. Saan mon amay subli ti napalabas anak kaw. Agbalin laangan nga adalken ka. Tainton maminsan. Saan ko maanangataw ti panagkitam iti bagay. Di mo idadawn ti padam a tao anak kaw. Ay, nawaw! Di mo uyawan winu idawn ti padam a tao. Gaput agpapada tayo laeng a pinarswa ti Apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.